junior department Zirlai te le zirtir tu te voina kan zirtur chu Zirlai somthum parukna sap upa le pu Buanga ti ani a lo chin charu o Zirlai somthum parukna sap upa le pu Buanga ti ni kan isaya bung somli pakwa chang khat le chang sari thiar tur aron tia chu le chu bung som nga pali chang ni atanga chang li ani atoi zo he kan chiar potanga isaya bung som nga pali chang ni atangin ipuan in mun chu zawro I omna te puan in chung chu kai parro se rensu I ruite chu ti seilai I kai marna khen te chu tinghet ro dinglam le veilama I dar zau don si a ti chuan I chi thla te chuan namtin an ro chungang khopui chiao nu a te chuan mi an om tir liang lau su I mual pho don si lo zakhek su mual phovin yom don si lo I tle ro lai mual pho na chu I thei ngil to in email shat in mingchiat na chu I shereng don to si lo ti thleng hi ni se la pan kan Bible chang char te mal mi som sakro se amen Mizoram in engkumange gospel centenary kan lom kha kan la shaim o kum sang kha sakwa somkwa pali ani kha voina kan zirtur hi missionary pani te Mizoram an thlen ni atanga chuta kum zatlin na ani a voina kan zirtur thupui hi pu Buanga le sap upa ti ani a Reverend Williamsa kha missionary zinga chanchin tha mi shil tu ma saber ani a maseng ram en thithaya local an ni awangin re takan om han lova min om chila pathian thu min shil tu ma sa te chu pu Buanga le sap upa te kha an ni pu Buanga sap ming chu JH Lorraine ti ani a ama hi abuan deuh thung awangin mizo te khan pu Buanga ti khanin an ko thina pakhat zok ming chu FW Savage ani a upa zok awangin sap upa ti in an soibok an ko bok thin ani pu Buanga hi London khopui a omania dak in lama na thok thin ania sap upa ero hi chu thingtlang lama a oma lekha thiam thei deuh mai nia Londona pu Buanga nen pu Buanga le sap upa hi an in chara chanchin thashil lama tui ve an ni awangin an in kom ngei hle bok ani sabrama chuan ram thim ve tak mi ho sa deuh mai pakhat hi oma chu Robert Arthington a hi ania khuvel mun sang chanchin thashil thuai chul ati hle a sang khazaria somkwa khan missionary tir chuak tu Paul Arthington mission adin ta a chu Paul chuan India rama thok turin missionary som pathum ala chung zinga chuan pu Buanga le sap upa po kha an tel ve bok ani pu Buanga le sap upa te chuan mizo te zinga chanchin thashil antuma chidogong le Bangladesh lama tangin lu antum phota re takan nga nuwa an beidonga silchar lam atangin lu kha antum le ta ni chuanin sarkar lamin lu an phalri lo wangin kum khat chung kha an lai kha an ngak boka chuan lu an phalve le khanin I an ron lut ta tlong luya tang khanin an ron kal chhota ni chuan kumsang khazria somkwa pali January ni som pakhata khanin sai rang kha an ron thleng ta ni an ron thleng chhota chuan min cham chil tura missionary ten Mizoram leilung an ra ni hi missionary day atan kan mangta ni gospel centenary po kha hemini atanga chiara kumzana kumsang kha zakwa somkwa pali a khan kan lom to nge ni khamo aizola kumli an om a hemi chung hian mizo te tan na satakin an thoka an na tho poi mo zwal deuh te chu ilo ngai thlaila ngun dewin lo ngai thlau an nuwa atopa zona omle don ania pakhatna chuan mizo horop siam le sikul hon mizo ten horop kan nei lo ti an sha an thlen ve le mizo AOB an buat sei ta ngal chara re lo te an siam zo maya thlathum hnu leka sikul po kha an hong chan ta nge bokani zirlai ero chu pahnih chau an neya maro chu hunrei te an kal liama zirlai kha chu tlem kha an nei belve thozela chuan a pahnih na chuan Bible an let ling ti ani tlem
ma chong an han thiam deuh hnu chuan bible le lin hna kha an thok ngal char chara suakate thang phunga le kham lian ten an pui thina kumsang kha zaria somkwa pariat a chuan chanchin tha luka ziak le johana ziak te an chua sangkha zaria somkwa pakwa a tirko te thil ti an chua le a chungte chu mizo tonga bible le lin masa te an ni chuan a pathum na chuan la an buat sai ti ni a christian la an phua an let ling boka aizola kumli an om chungin la pasari an siama an la phua ma sakber chu iswa wana om ti ani tin apalina chuan inkhom missionary te ina chuan no panghote an leng thina chung no pangte chu bible milem te an entira an shilfia sakbok thina ni la an phwal le an le lin thar te chu an zirtir bok thina ni no pangte chu mo chuanin sang khazaria somkwa panga kum top lama atangin hun binein an inkhom tan thina biak in an saboka october ni rok sang khazaria somkwa paruka mizorama biak in masaber chu an sajauta ni chuan apanga na le an hnung beratan lekhabu an buat sai lekhabu tangkai tak tak an siama no pang zirchan bu te thu inchang bu te mizo tong grammar le dictionary te an buat saya heng te hi ni tin sikulatan le shian na ti zau tu atan atangkai em bokani mizo te zinga rongbol chu nuam an ti em meya mizo te chu an ngai na em bokani an ni po in zo sap te chu an ngai na a an ngai em boka mase an mani tir tu arthington chuan mun pakhata re tak om kha arem tilova pathian thula shillo na muna kalzel tur khan adu si awang khan ti chuan she tak chungin mizoram an chwa san ta a mizoram an chwa san hnu chuan abor le miri ho hne na chanchin tha shilin an kala mase mizote an ngaya mizoram a lo chwa le kha an chak em a pathian in mizoram an lo chwa le na kong a hon sakta a Baptist Missionary Society tirin sangkha zakwa pathum khan mizoram chimlama an lo chuak le ta lunglei bul ser kona ommun an khwara tichuan an hun tamjok chu mizorama an omta ani khati thlengkha kan voina kan zirlai tur ni a thuvon hi isaya bungsom nga pali chang ni ani a isaya bungsom nga pali chang ni ipuan in mun chu zawro i omna te puan in chung chu kai pharro se rensu shuite chu ti seila i kai marna khen te chu tinghet ro ti ani chuanin zona ka zo tang cheunga i in ngai thachalo in nangmani in lo in chang vek don ne o zona pakhat na chuan pubuanga le sap upate mizoram tir tu kha tunge o i pubuanga le sap upa mizoram tir tu te chu tir tu chu Robert Arthington ani engtika nge mizoram an lo thlen ti ani a zona pahni na chuan engtika nge mizoram an lo thlen ti ani o kumsang khazaria somkwa pali January ni som pakhata mizoram an lo thleng ani zona pathum na chuan an sap mingkha engtenge ti ani a pubuanga le sap upa te sap mingkha pubuanga kha JH Lorraine ti ani a sap upa kha FW Savage tini chuan question number 4 a chuanin an na tho poimo zwal te kha engtenge ti ani a an na tho poimo zwal te kha engtenge ni kha o I an na tho poimo zwal te a kha chuan pali a oma mo panga om kan ti to kha pakhat na chuanin mizo horop siam le sikul hon ti ni a pani na chuan Bible an letling ti ani pathum na chuanin la an buat sai ti ani a apalina chuan inkhom ani chuan pangana anunung bera chuan lekhabu an siam ti ani khati zong kha voinia ngoro samti dan kha adik don lo khati zong kha voinia kan zirlai tur ani a voini pathian ni mannuam vek ule